For the first time, allow me to introduce the one and only, the Rastaman. Yes, sir. Nkunda kumwita teacher kubera impamvu runaka araza kutubwira. Yes, Big sir. brother, welcome. Thank you very much. Greetings, ladies and gentlemen, in the name of His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie I and Empress Meneni I. Yeah, at this moment, I'm called Bogarech Tafari, Ras Bogarech Tafari. Also, some people knows me as Stephen Gakiga. I'm here in Rubavu district in Rwanda, where I reside. Yes, I'm a director of GDF. GDF is the foundation of training people, languages, and computer skills. Yes, and uyu munsi journalist yanumiye mbe ndi kumwe n'abanyarwanda n'abantu bose ku isi muri iki kiganiro ku byerekeye Rastafari na ikibazo cyabaye muri Rastafari muri iyi minsi cyatewe na uyu Apotre Paul Gitwaza yateye ikibazo mu barasta ariko tura fighting to put it down and to prove that Rastafari is a positive thing, is that something of God, something of peace and love and truth and right. Yes, you want to break down that what Gitwaza said and to prove that it is completely wrong and it's a big mistake he has done, and for sure he has to apologize to Rastafari so that he can get forgiveness, the Almighty God. Yes, sir. Yeah. So urakoze gusobanurira abantu wenda bakubonye kuri kamera za Jared Kells for the first time. Nkuko bivuze tugiye kuganira ku kibazo kimaze iminsi ma radio station, TV station, kuri online, yes, TVs, social media, abantu barabibonye ahantu henshi byatandukanye. Umuntu yifataga kabisa akavuga ibintu bitari byo, akavuga ngo Rastafari ni idini rya Satani. Twese tukibona biriya somo yatanga yari gutanga mu rusengero twari kanzine imitima irakangara n'abantu baravuga kweri umuntu abantu bizeraga uri kuri level yo kuba yakwitwa doctor ni gute ashobora gufata Rastafari akavuga ko ari idini ya Satani. Kandi idini ya Satani twese turayizi, irahari, ifite ibirango byayo. Even me back in 2019 yes, I was in Mombasa. Okay. I saw it. Yes, of course. I saw it by my own eyes. People were protesting. Some people were protesting that. Arabantu bari kwamagana babantu bari gutambuka ari abandi bakamagana. Yes, nabibonye. So ngiye nk'umuntu wagiriza amahirwe yo kubona ahantu idini rya Satani rikorera muri Mombasa, nkabanzi n'uburyo abarasta kuva kera ari abantu baticinga peace and love. Yes, kandi nkanjye w'umuyisilamu nanone twemera ko urukundo ari cyo kintu cy'ingenzi. Yes. Abantu bagomba kwigisha. Ntabwo ushobora kuvuga ko ukunda Imana cyangwa wigisha ijambo ry'Imana uvuga ibintu bitari mu rukundo. So umuntu nka Gitwaza tuzi ko atari injiji, tuzi ko kameme ari umuntu usobanutse. Kuba yapfa kwifata akavuga ko Rastafari ari idini rya Satani, ngo kugira dread. Tugaruka no mu mateka tukaba tubizi ko n'abanyarwanda bakera bagiraga dread. Tuzi ko n'umuntu mu rugo ashobora gutereka umusatsi we, no muri Islam biremewe buriya. In Islam it is allowed. Ushobora gutereka umusatsi wawe ukawutereka atari kogosha amapenki wose ukungana. Umusatsi wawe ukizinga ukaba wavamo dreadlocks, nta kibazo kirimo. So kumvaga nyine ari ibintu birenze, niyo mpamvu nagize idea yo kuvuga ngo reka mpamagare umwe mu bayobozi wenda cyangwa se abantu baba muri group cyangwa se community y'abarastafari muri Gisenyi, ugira ikintu bitubwiraho, unahugura abantu kugira ngo babimenye, kuko hari abantu bizera Gitwaza bakakumva ko ibyo yavuze byose bishobora kuba ari ukuri. Okay. Urakoze cyane. Ya mu by'ukuri Gitwaza yavuze yari magambo bimaze igihe abantu bose bamaze kubyumva. Bya bintu yakoze na makosa akomeye yakorera Rastafari, ni ibintu byatubabaje. Turabizi ko twebwe Rastafari ni iki, ni inzira y'ubuzima ikorera mu kuri, mu rukundo n'amahoro. Imisi yose ku isi nibo bintu duharanira, twitanga byinshi dukorera Imana. N'umusatsi wacu dufite umusatsi wa locks, n'umusatsi ni itegeko ry'Imana, ni itegeko Imana yahaye abantu bitanze gukorera Imana, bitanze gukora umuhigo wo gukorera Imana. Turabisoma muri Biblia ariya kubara 6 kuva mu murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5.
turabisoma neza Imana yabwiye Moses, Prophet Moses kuvugana n'abana ba Israel, Yes. abe umugabo cyangwa umugore ushaka gukora isezerano ry'abanazareti, isezerano ry'abanaziri b'Imana, umuhigo wo gukorera Imana, kwitandukanyisha n'ibindi byose akitanga mu gukorera Imana. Icyuma cyogosha ni kikagere ku mutwe we igihe cye cyose cy'umuhigo we gukorera Imana, azaba umutagatifu, umukozi w'Imana. Niyo abarasta tufite imisatsi ya locks, tubikuye muri iyo tegeko ry'Imana ariya. Urabona ko ni abantu turi hafi y'Imana, dukunda Imana, twegera Imana, tugerageza gukora byose kugira ngo tube inshuti y'Imana. Abantu bose ku isi baratuzi, dufite urukundo n'amahoro, turitanga cyane, peace and love twayishize mu indamukanyo yacu. Yes. Tukorera Imana. Ni gute umuntu ashobora kujya kuvuga ngo ni idini rya Satani, ni satanism? We ntagitwaza umuntu ayoboye urusengero, urusengero rukuru rukomeye, tuzi ko ni umuntu agerageje kwiga, yize, akora ubushakashatsi kandi yubaha Imana. Ni gute ashobora kuvuga ngo yakoze ubushakashatsi, yakoze ubushakashatsi buhagije agasanga ko Rastafari ihwanye na ibya Satani? Ni gute ashobora kuza kuprovinga kiriya kintu? Turabizi ko ntabwo bishoboka, ntabwo ashobora kuprovinga kiriya kintu. Ni amakosa yakoze. Ni gute yaguye mu gukora amakosa nk'ariya? Ese ni ukuri yibeshe mu gusoma, mu gukora ubushakashatsi bwe? Ni ukuri yibeshe cyangwa yabikoze ku bushake? Arabizi ibyo ari gukora, arabizi, yabikoze ku bushake. Njyewe kugeza ubu ntago ndemera ko Gitwaza yabikoze kubera ubujiji, kubera kutamenya neza, kubera kwibesha mu gusoma. Njyewe ndizera ko yabikoze ku bushake, arabizi ibyo arimo gukora, impamvu ze arazizi, ariko ntago ari ubujiji. So turavuga ngo ntago ari byiza umuntu gutangira gushotora abandi, gutuka abandi, kwemera kwabo, mu myizerere. Iyo winjiye mu myizerere wowe wakoze ku ijisho ry'umuntu, wakoze ku mutima w'umuntu. Yes, yes. Mu Bayisilamu turabizi ko hari itegeko kwica umuntu akora blasphemy, mocking the religion. Yes, yes. Haricwa kabisa, haricwa neza, nagamara n'igihe kinini. Yego. Kugaragariza ko gukinisha imyizerere y'abantu ni ikosa rikomeye. Gitwaza wenda yakoze ibintu atekereza ko wenda mu Rwanda, kubera aba mu Rwanda sinzi, wenda mu Rwanda na defense ya Rastafari ihari yagije. N'abarasta bahari bashobora kurengera imyizerere ya Rastafari, cyangwa mu Rwanda n'abantu bayizi neza, ntabwo bashobora kuhaguruka bavugire Rastafari wamwereke ko ni makosa yakoze. Ariko twamweretse ko Rastafari irahari, abarasta barahari iminsi yose, nakazongere gukinisha Rastafari. N'undi umuntu uwo ari we wese, abantu bagomba kubaha Rastafari, kwiha agaciro kayo. Gitwaza turakomeza kumubwira ko ikosa yakoze ni ikosa rikomeye. Mu Burastafari turamusobanurira ko muri twe yatutse Imana. Gutuka Rastafari, iyo izina Rastafari ni izina rya Haile Selassie, umwami wa nyuma wa Ethiopia. Uriya Haile Selassie turamwemera ko niwe Yesu Kristo wagarutse bwa kabiri, kuko ubuhanuzi bwose muri Bibiliya kuva isezerano rya kera kugera ku isezerano rishya irakubwira ko Yesu Kristo agomba kugaruka mu inshuro ya kabiri, nk'umwami w'abami, umutware w'abatware, intare y'umuryango wa Yuda. Kandi agarutse bwa kabiri arakomeza kubana n'abantu hano ku isi. Ntago ari umunsi w'imperuka bwa kabiri, ntago ari umunsi w'imperuka, ni umunsi araza kuprovinga ubwami bwe, kuko byari byahanuwe kuva kera ko azajya kuba umwami. Ariko igihe yaje bwa mbere yari umwana w'Imana, ntago yari umwami, yari umuntu usanzwe, abantu bose barabizi. Yari umuntu usanzwe, ariko umuntu ufite imbaraga z'Imana, ufite ibitangaza by'Imana, ufite ubushobozi bukomeye bw'Imana, ariko ntago yari stage ye yo kugaragara nk'umwami. Ariko
azamurwa hejuru, hanyuma azagaruka gute? Azagaruka nk'umuzukuru wa Dawudi. Uko agaruka bwa kabiri, agaruka nk'umuzukuru wa Dawudi. Abantu bareke gutekereza ko iyo agenda kugaruka bwa kabiri azagaruka tena aza mu mabingu gutya. Bwa kabiri usomye ariya kuri Ibyahishuwe 5:5, Ibyahishuwe 5:5 irakubwira ko intare y'umuryango wa Yuda, igisekuru cya Dawudi, umuzukuru wa Dawudi, very clear. Niwe watsinze gufungura igitabo cya 7 seals, something like this. Abantu bashobora gusoma neza mu Kinyarwanda bari somehow difficult, but Ibyahishuwe 5:5 barisomera neza, baraza kugira ikintu bikorera. Igitabo cya Ibyahishuwe ni igitabo kiri guhishura, ni igitabo kiri guhishura Yesu Kristo bwa kabiri hano ku isi. Niyo intego ya Ibyahishuwe, ni guhishura uriya Yesu Kristo uko aza, uko agaragara no ku isi. Kandi Biblia igomba irafashanya gusobanura kila kintu neza. Yesu Kristo bwa kabiri aragaruka gutyo nk'igisekuru cya Dawudi, hanyuma aragaragaza ubwami bwe hano ku isi, hanyuma azaba inshuro ya gatatu, niyo inshuro yo kurimbura isi, niyo inshuro y'imperuka y'isi ya nyuma, iyo aza bwa gatatu. Ni ukuvuga ngo ari ikintu kitwa ubutatu butagatifu, the Holy Trinity. This is what Rastafari also believe. We believe in the Son of God, the God in Father, and the Holy Spirit, Holy Trinity. Imana nk'umwana wayo, Imana Data n'Umwuka Wera. Ubutatu butagatifu abantu barabusobanukiwe. Aho ngaho niyo Rastafari turawuzuza. Nk'uko twabwiwe gukurikiza ijambo ry'Imana, turikurikije neza, turasanga ko Yesu Kristo yaje bwa mbere nka Yeshua HaMashiach, izina rye nyawe Yeshua HaMashiach. Yari umwirabura, yari umunaziri w'Imana ufite imisatsi. Araza bwa mbere nka umwana w'Imana gutyo. Aragaruka bwa kabiri nk'Imana Data, aragaruka n'izina rishya. Aze bwa kabiri aragaruka mu izina rishya, aturuka Yerusalemu nshya. Araza nka umuzukuru wa Dawudi, afite izina rishya kandi aturuka Yerusalemu nshya. Nagaturukira muri Israeli nk'uko byari byavuzwe mbere. Araturuka muri Yerusalemu nshya. Ukoze ubushakashatsi neza muri Bible asanga Yerusalemu nshya ni Ethiopia hano muri Afrika. Niyo Zion ya nyawe, Sayuni, Yerusalemu nshya Imana yaretse Israeli, yahisemo igihugu gishya cy'isezerano cye, Ethiopia, New Jerusalem. Niho agarukira Yesu Kristo bwa kabiri. Nyuma yaho niko turababwira abantu, twebwe barasa tumaze gukora ubushakashatsi kuzuza icyo kintu cyavuzwe muri Bibiliya. Twasanze ko uriyo mwami wa nyuma wa Ethiopia, Haile Selassie, yavutse yitwa Rastafari. Yavutse yitwa Rastafari, ariko nyuma yaje kuba yahawe indi title ya Ras, niyo akaba Rastafari. Uriyo mwami wa nyuma wa Ethiopia niwe yujuje prophecy, ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Twebwe turavuga ngo Haile Selassie niwe Yesu Kristo wagarutse bwa kabiri, niwe umwami w'abami, niwe umuntu Imana yahisemo gushira umuka wayo muri we no kumuha izina ryayo ngo yitwe Imana. Yitwe Imana, ariko nagari kuvuga ngo niyo Imana umuremyi, si kuvuga ngo niyo Imana umuremyi, niyo umuntu tugomba gusenga. Tugomba gusenga Imana mu izina rishya rya Yesu Kristo, Haile Selassie Rastafari. Gusenga Imana mu izina ryayo Haile Selassie, ariyo izina rishya rya Yesu Kristo. Niko imizerere ya Rastafari uko yagaze mu kwizera, imizerere yacu, kwizera Imana no uko kwizera Imana. You guys, you believe in Bible? Yes, I. Nemera Bible? Yes. Nemera ko Yesu yaje agapfa, akazamuka, akagaruka bwa kabiri, binyuze muri
Selassie muri Haile Selassie. Haile Selassie. Na Haile Selassie gukomeza gusobanura hariya kubera iki Ethiopia, kubera iki Haile Selassie, nacyo ni ikintu cyangombwa cyane. Ethiopia navuze ngo ni igihugu cyahiswemo n'Imana. Yego. Hariya ari story ya nyawe irazwi, abantu bose barayizi, na muri Bibiliya irahari muri Abami. Umwami Salomo yahuye na Queen Makeda, Queen of Sheba wa Ethiopia, agiye gusura umwami Salomo. Wakabyara umwana yitwa Meneliki wa mbere. Meneliki wa mbere. Queen Makeda yamubyariye muri Ethiopia. Ageze ku imyaka 12 yagiye gusura gusanga papa we muri Israel, Salomo, King Solomon. Hanyuma ku bushake bw'Imana, Imana niyo yahisemo kumuha igisanduku cy'isezerano cy'Imana gifite ya mategeko 10 y'Imana, akijyane muri Ethiopia. Iyo bivuga iki? Bivuga ngo Imana yimutse kuva Israeli kwimukira muri Ethiopia. Niko bivuga. Imana ino mategeko 10 y'Imana. Wa mwana wavutse hagati ya Solomon na Queen Sheba yayigarukanye avuye gusura Salomo muri Israel, ayigarukana muri Ethiopia. Iyo story urayisanga mu gitabo kitwa The Kebra-Nagast, The Glory of the Kings. Glory of the Kings, Kebra-Nagast. Kandi muri abami ba mbere muri Bible isanzwe, Bible yacu isanzwe, urabisanga biri mu iyo story iravugwa. Kandi nagali igisanduku cy'isezerano gusa cyagiye muri Ethiopia, na abana baturuka mu amoko 12 ya Israeli. Ya amoko 12 ya Israeli nanone bafashemo abantu baturuka mu amoko yose, na abantu wo kwigisha imizerere ya Judaism, y'Abajuif. Abo bantu bose bimukiye muri Ethiopia. To go to establish the Jewish colony in Ethiopia. Kujya gutangiza Abayahudi. Abayahudi bo muri Ethiopia baturuka Israel. Niyo Israeli, Ethiopia igahinduka igihugu gisha cy'isezerano cy'Imana. Abantu barisoma muri Zaburi 68, Zaburi 68:31, 68 umurongo wa 31. Hanyuma urayisoma tena kuri hali tena Psalm, Zaburi 87 87 Zaburi. Basi tena bayisome kuri Zephaniah 3:8-10. Zephaniah igice cya 3 umurongo wa 8 kugeza wa 10. Arantu henshi Ethiopia ravugwa inshuro 47 muri Bible. Igihugu cya Ethiopia inshuro 47. Inshuro 47 muri Bible. Iyo mirongo yose uri gutanga, abantu baze kugenda bafate time bayisome, banibaze n'ukubera iki Ethiopia ishobora kugaruka inshuro 47 muri Bible. It's not just for nothing. Byanze bikunze hari ikintu, of course, kandi gikomeye. There is a reason. What I know, as you told me you are Islam, Muhammad ari speech yatanze avuga ngo Aba-Ethiopia na abantu tugomba kubaha. Aba Ethiopia nubwo akorera ikintu kibi umuntu witwa mu Ethiopia. Speech ya Muhammad yahunganiye rimwe Ubusilamu buri kuza ahantu tume Muhammad sallallahu yaratuye aho yavukaga, ntabwo Ubusilamu babwumvaga. Muri Maka, muri Mecca na Gosa, ariko muri Yathrib. So ntabwo bumvaga Ubusilamu. Baramubwiraga iyo mana uri kutubwira ngo dusenge, twege waravutse wa mwana usanga dufite imana zacu dusenga, urumva twabyemera gute? Baramurwanya, ariko bamwe bagiye bemera ibyo yababwiye. Barabarwanyije mu rwego bari guhunga, bari gukiza amagara. Abona ni benshi ari kujya Madina, abandi arababwira sasa mwebwe mujye muri Ethiopia muzasanga y'umwami mwiza, nimumubwira amagambo nyine y'Imana azabakira neza, n'umwami mwiza. Araba wimukiye muri Ethiopia no kujya cyamutume Muhammad. Ubuyisilamu bwagiye muri Ethiopia bwa mbere mu kwinjira muri Ethiopia ni muri iyo nzira. Ethiopia ikabakira, ikabaha, bari bahunze, bari kwicwa. Of course. Baravuga hariya, arababwira mwebwe turagumana, abandi mujye hariya muzahagirira amahoro, ko muzasanga y'umwami mwiza. Mu by'ukuri Ethiopia ifite mateka. Icyo gisanduku cy'isezerano cyimukiye muri Ethiopia umwaka wa 1012. 1012 before Jesus Christ was born. Before Jesus Christ was born. Mbele ya Yesu kuvuka. 1010. 12, yes, 1012.
Yeah. So Ethiopia ni kulia igihugu cy'Isirayeli cy'Imana. Hanyuma muri abo bantu bimukiye muri Ethiopia muri ya miryango 12 yego kandi uriya mwana yavutse kuri Salomo na Queen of Sheba Menelik. Mu gisekuru cye niyo aza kuvukamo Haile Selassie. Yes. Urabona ko Haile Selassie ni amaraso ya Salomo. Salomo ni umwana wa Daudi. Yego. Daudi ni papa wa Yesu Kristo. Daudi ni papa wa Yesu Kristo. Kuko gute ni family. Ni family. We know it. Niyo mpamvu Haile Selassie afite divinity iriya ya Yesu Kristo ya Daudi ya Salomo afite iriya divinity. Yes. Na ubwami bwa Ethiopia ni wa ubwami bwa Daudi. Intebe y'ubwami Haile Selassie ni umwami wa nyuma kwicara ku intebe y'ubwami ituruka Israeli kugeza kuri Ethiopia. Ni umwami wa 225 wa mu gisekuru cya Daudi. Kandi umwami wa nyuma kwicara kuri iyo ntebe afite gisobanuro gikomeye cyane. Umwami wa nyuma afunga ubwami. But the first and the last bafite imbaraga cyane. So ariya niyo Haile Selassie divinity igaragara, divinity yo kuva ngo niwe Yesu Kristo wagarutse. Kuko Yesu Kristo aragaruka mu mwami, sibyo? Aturuka mu gisekuru cya Daudi, aza umwami w'abami, azazana izina rishya, biriya byose byahuriye kuri Haile Selassie. Uko kuzana izina rishya niko hari kwatumye na rya zina rye rya Rastafari rihinduka Haile Selassie. Of course, yeah. Rastafari na Haile Selassie ni bute. Yavutse yitwa Tafari Makonnen. Tafari Makonnen. Hanyuma igihe yaje kwimikwa regent wa Ethiopia. Regent ni umuntu ari gutegereza kuza kuba umwami. Prince. Prince. No Ras. Yes. Prince ni Ras. Ras means prince. Of course. Ras means prince. Head. Umuyobozi, umutwe, ibintu byose byakorera. Prince. So igihe yimitswe Ras niyo ikaba sasa Rastafari. Rastafari niyo ikaba Rastafari. Okay. Rastafari ukomeza igihe yavutse nyuma y'ibyumweru 2 yarabatijwe izina Haile Selassie wa mbere. Haile Selassie wa mbere yabatijwe izina. No, but tu Haile Selassie. Haile Selassie gusa. Yes. Ile wa mbere first yabaye umunsi yabaye umwami. Okay. Yimikwa umiko umwami. Yeah. So Haile Selassie ya izina yabatijwe bararibika bategereza umunsi azaje kuba umwami. Niyo azamua akoreshe nk'umwami atangiye kurikoresha. Akaba yitwa Tafari Rastafari. None Haile Selassie yabatijwe rero izina Haile Selassie rivuga iki? Haile Selassie means power of the mighty Trinity. Power of the Holy Trinity. Yeah, that's the meaning of Haile Selassie. Okay. Imbaraga z'ubutatu butagatifu. Haile means power, imbaraga. Selassie ni Trinity. So Haile Selassie ni mu kihe kirimi? Amharic ni kirimi cha Ethiopia. Amharic. Sasa uribaza ni kubera iki bamuwe iro izina ry'Imana ubutatu butagatifu, imbaraga z'ubutatu butagatifu ni ikintu gikomeye. Imbaraga z'ubutatu butagatifu ni kuvuga ngo ni ikintu gihuza the Son, the Father and the Holy Spirit. Ubutatu butagatifu. Yes. Umwana, data na umwuka wera. Byose biraho ngaho. Niyo bamwaye Haile Selassie. So ni kubera iki yavutse bakamuha izina rikomeye gutyo cyane. Biriya byose byaturutse mu mateka yo kuvuka kwe. Mateka yo kuvuka kwe. Watunyuriramo noneho. Mateka yo kuvuka kwe. Haile Selassie ubuhanuzi bwatanzwe imyaka 493 mbere yo kuvuka kwe. Abantu bafite ubumenye mu bintu bya horoscope, zodiac, horoscope, zodiac, of course birumvikana ibintu b'imibumbe. Ubumenye ku bintu b'imibumbe, ubumenyi bw'ikirere n'imibumbe. Of course, abo bantu bavuze ngo turi kubona umubumbe wa Neptune na Pluto buhoro birimo to align itself, birimo kwishira ku murongo umwe. Birimo kuza buhoro kwishira ku murongo umwe. Iki kintu kiragaragaza ko kirerekana ko umunsi bizaza kujya
kuba mu murongo umwe kuko ni boro boro byagenda boro boro ariko umunsi bizaja kuza ku murongo umwe bizaba ni nyuma y'imyaka 493 mu myaka izaza nyuma y'imyaka 493 niyo ibintu niyo izaba mu murongo umwe kandi uwo munsi bizaba ku murongo umwe hazaba constellation Leo ikintu kitwa constellation Leo group ni gikundi cy'inyenyeri igikundi cy'inyenyeri kitwa Leo abantu ba zodiac barabizi kitwa Leo kandi ico gisobanura ko ari umwana azavuka mu muryango wa Yuda mu muryango wa Yuda ari umwana azavuka kandi uwo mwana umunsi azavuka izaba ni tariki 23 ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi 892 23rd of July 1892 niyo constellation Leo izagaragara kandi niyo umwana azavuka mu muryango wa Daudi uwo mwana azaba umuntu ukomeye kandi icyo gihe bavuga ngo n'iryari bari kureba iyo mibumbe izajya kuri ascending line hanyuma bakanabibara bakabona ko bizaba ari muri nyuma y'imyaka 490 hari byari aho ngaho sorry nago ndi kwibuka neza no it's fine nago ndi kwibuka neza ari ryari babivuze ariko icyo bavuze ngo ni nyuma y'imyaka watangiye kubibona akavuga ngo bizaza kwipanga ku murongo umwe nyuma y'imyaka 493 kandi uwo munsi bizawa 23rd July 1892 mwaka nkunganye kugira ngo abantu babyumve ko ari ibintu bishoboka cyane n'uyu munsi abantu bakora muri za NASA yes of course ishinzwe ubumenyi bw'ikirere bareba bakavuga ngo hari ibuye riri kuva ku mubumbe rizaza kugwa ku isi bakabivuga guhera like 2016 ariko bakavuga ngo iryo buye rizagwa muri 2025 cyangwa 2026 bakavuga ariko tuzashaka ukuntu turiyobya cyangwa twoherezeyo ibisasu riturike ku buryo zizavamo utupande uduce twinshi hanyuma ntirizagira ikibazo byangiza so kuba rero abantu no kuri icyo gihe barabaga babasha kubara bakavuga ati igihe iki niki iyi mibumbi izajya kuri ascending line icyo gihe hazavuka umwana ni ibintu bishoboka cyane birashoboka muri Yesu biraba none umwana mu muryango wa Yuda yavutse tariki 23 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 1892 ni Rastafari Haile Selassie niko byuzuye muri Haile Selassie urabona icyo kintu hanyuma mama we Haile Selassie na papa we bari babuze umwana kwigiye kirekire mama arasama inda zirava arasama inda zirava indi 9 zirava ariko inda y'icumi amaze gusama bakabona abantu bari kuza abantu batandukanye tena abantu bakomeye b'abayisilamu abantu bakomeye mu bayisilamu mu idini y'abayisilamu abantu bakomeye mu abashehe bakomeye sibyo abandi abayimamu abandi baturuka mu andi madini abandi batandukanye tu baraza barasura umuryango baravuga ngo hari ikintu twumvise mu mibiri yacu hari ubutuma twumvise tubuzane muri inzu icyo twabonye buri wese araza ku igiti cyarayivuge icyo nabonye nuko mu muryango mama yasamye inda kandi iyo inda azabyara umwana kandi uwo mwana azabaho kandi uwo mwana azaba umuntu mukuru azaba umucunguzi w'isi azaba umurengezi b'abantu bose bakandamizwa kuri iyi si niko bavuze azaba umwami w'amahoro babivuze ibyo ngibyo Ras Makonnen papa we Haile Selassie yarabuze umwana igiye kirekire akavuza ibi bintu kweli muri kumubwira bizashoboka inda 9 zose zavuyemo ya 10 urumva byabaga bigoye kwizera ko izava mu mwana ariko abandi bakamubwira ko sasa bariya bazee wa Orthodox Tewahedo ya Ethiopia dini ikomeye icyo gihe ya Ethiopia ya Orthodox Tewahedo originality ya Orthodox ituruka he n'ubundi muri Ethiopia original ni Ethiopia ni Ethiopia Orthodox original Orthodox Ethiopia so papa na Haile Selassie yasengaga muri Orthodox yes of course Haile Selassie mwenye ali Orthodox ni Orthodox yasengaga muri Orthodox Orthodox Tewahedo aliya bakavuga ngo arawa Orthodox bakamubwira ngo kandi uyu mwana namara kuvuka agomba gutandukanyishwa na mama we
gutandukanyishwa na mama, nyuma y'igihe gitoya agomba gutandukanyishwa na mama we aje kurererwa muri Imperial Palace ya Ethiopia mu system ya Uganda. Arerewe mu system y'Uganda ariko atandukanyishwa na mama we. Papa Haile Selassie Ras Makonnen ntabwo yashoboye kubyakira neza kuko ni gute umwana muto wamutandukanyije na mama, ariko babaze bafashe idini bakamubwira niko turi kubibona bimeze uko tukurikiza ibitabo uko byandika. Kandi iyo ujya muri ibyahishuwe 18, yes of course, ibyahishuwe 18, iyo prophecy irahari bavuga ngo umwana aravuka, hanyuma atandukanyishwa na mama we aragenda, hanyuma yari yoka rirashakisha kurya uriya mwana. Iyo story abakristo basoma Bibiliya barayizi neza muri ibyahishuwe. Baze gusoma iyo mirongo uri kugenda 18 ibyahishuwe. Yari yoka rishaka kurya uriya mwana, ariko waramutwara kujya kumuhisha, mama we nawe ariruka. Yani ile system yo gutandukanya na mama we ikaba iri kugaragara mu iyo sense irahariya. None bakamubwira Ras Makonnen kuriya niko bigomba kuba. Okay, Haile Selassie akaza kuvuka kuri iyo tariki nijoro. Ikintu cyabaye, Ethiopia yari yabuze imvura kwigiye kirekire, imvura bayibuze kwigiye kirekire. Nago ndi kwibuka ni kingana iki, ariko story niko imeze kwigiye kirekire. Hanyuma umunsi mama Yeshima Bet Ali arimo kubyara Rastafari Haile Selassie, yari nijoro. Batangiye kumva ikintu cyambere cyabatangaje abanya-Ethiopia bose, ni kumva inkuba ya mbere batigeze kumva kwigiye kirekire. Inkuba abantu bagatangira ku celebrating inkuba ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, inkuba yini imvura iri kuza. Kandi nijoro ntabwo ushobora kubona nini amawingu, ibimenyetso by'imvura nka kumanywa ubona ibicu bavuga imvura iri kuza nijoro. Cloud yuzibona iravuga okay imvura, ariko nijoro ntabwo ushobora kubona ariko inkuba z'imvura. Hanyuma tena bakaza kumva amatone y'amazi ari gukomanga mu mabati yawe. Celebration ya danje ikaba muri iro joro. Okay. Mama we arimo kubyara Rastafari Haile Selassie. Celebration ya danje. Mama witwaga ande? Yeshima Bet Ali. Yeshima Bet. Yeshima Bet Ali. Yeshima Bet Ali. Yego. Okay. Kandi Yeshima Bet Ali ujye kuyisemura neza muri izo ndimi ebyiri za Kieburayo na Kiethiopia usanga ni Maria, mama wa Yesu. Still. Na papa wa Haile Selassie Ras Makonnen naye uje muri izo ndimi ebyiri uja gusanga Yusufu ilimo. Joseph. Okay, yeah. Joseph Yusufu uje gusanga ilimo. Make Haile Selassie ni Yesu Kristo, ni ibintu biri kiriya ku bantu bacukumbura bakomeye. Donc ibyo bintu byapfa guhurirana gutyo gusa. Ahubwo nkeka ko impamvu abantu batabimenya ntabwo bakora ubushakashatsi bamenye. Ntabwo bakora ubushakashatsi. Hanyuma ikintu ubukoroni burakomeje. Ubukoroni ntabwo warangiye. Babakoroni ntabwo basize ibihugu byacu. Ntabwo baduhaye ubwigenge bw'ibendera gusa. Baduhaye ubwigenge bw'ibendera gusa. Ariko ibintu byose barakomeza kubiraninga we wonyine. No bategura amasomo twiga ibyo kumasengero usanga byose bashaka kwinjiramo. Niyo mpamvu ukuri kwacu ntabwo twumenya abafrika, ntabwo tuzu amateka yacu. No, most especially twebwe mu Rwanda twegeranye na Ethiopia, we are very connected. Yeah, of course. Hano ushobora kugenda n'igaruka gerayo. Abantu baraturuka kure cyane bakoresha amafaranga menshi bagiye gusura icyo gihugu cya Ethiopia. Yeah, tourism in Ethiopia is very strong, very high. Kuva kera niyo ya mbere. Ethiopia ni igihugu kitigeze gukolonizwa. Yeah, Haile Selassie yarwanyije n'abataliyani. Yeah, abataliyani bateye Ethiopia inshuro ebyiri. Arabatsinda. Bateye bwa mbere, bateye Emperor Menelik. Arabakubise ku bato ya Adwa. Kandi iyo bato ya Adwa yayoboye na papa wa Haile Selassie Ras Makonnen. Niyo yayoboye bato ya Adwa. Emperor yari Menelik wa mbere, Menelik wa kabiri, Menelik wa kabiri. Ariko wayoboye bato ili ya Adwa nye intsinzi yaboneke aho intsinzi kuri battlefield aho intsinzi yaboneke Ras Makonnen papa yake na Haile Selassie. Niyo mpamvu Haile Selassie yabaye umwami wa Ethiopia waje kugaruka nanone wa Italiano. Ariko niyo intambara ya
Satani, ile ya empire ya Satani na empire y'Imana. Ni nambara tu yiba muri byanditswe bitagatifu. Niyo agarutse waje gutera bwa kabiri Ethiopia. Ariko Aristotle ikomeye yariya bwa mbere wakubiswe kabisa muri bato, agatsindwa bakagenda, intwaro zose wakamburwa, kandi kugeza na government ya Italy ikaresign. Ikaresign because of what? To resign is what? Tufasha abantu batwumva no kwemera gutsindwa ugasinyura. Of course, yani ile government ikarekana ubutegetsi kubera gutsindwa. Kubera ugatsindwa bagatavuga ati leta iyi gouvernement niyegure. Of course, yes. Resign no kweguza. Of course, yes. None Haile Selassie yimitswe umwami wa Ethiopia na niwo munsi Rastafari yatangiye officially. Niyo date iri muri document zote za kutangira kwa Haile Selassie. November the 2nd, November the 2nd 1930. Kwimikwa umwami. Nagari kuvuka. Nagari kuvuka. Kwimikwa umwami. Okay. Yimitswe umwami afite imyaka 38. November the 2nd 1930. Tariki 2 ukwezi kwa 11 umwaka wa 1930. Niyo yimitswe umwami na niyo date Rastafari movement yatangiye. Kuyo date muri yo celebration, muri yo what can I say, muri zo mukumiko umwami, ndetse mukumiko umwami uwo munsi wo kumiko umwami atumiwe ibihugu 72 guturuka mu isi yose byatumiwe, kandi inauguration mu inauguration nira bese ni nko twavuga mu Rwanda muri iki gihe twavuga ko ari coronation. That is a coronation. Ari burahire umwami bo baramwimika. Of course, muri coronation atumiwe ibyo bihugu 72 bije kureba, kandi kugira ngo bategure ibyo bihugu byose wabitumire bize no gutegura, byafashe amezi 7 bategereza umwami kwimikwa. Ikintu kitigeze kubaho mu mateka ya Ethiopia mu myaka 3,000 kitigeze kubaho. Bategereza umwami imisi irenze 3, ntago bigeze kubaho. Ni mu imisi 3 umwami agomba gutangazwa. Nubwo badatangaje umwami watambutse, niki cyamubaye mbere no yuko watangaza niki cyabaye ku mwami watambutse, babanzaga kwanza kwimika umwami musha vuba nyuma y'imisi 3, hanyuma ni wagatangaza niki cyabaye ku mwami watambutse cyangwa umwami kazi. None kwa Haile Selassie bategereje amezi 7. Ni ikintu kitigeze kubaho muri history. Amezi 7 yimitswe umwami. Yani kuri zia ceremony, ile ceremony yo kumimika umwami yategereje kwigihe cya amezi 7. Ikintu kitigeze kuba mu mateka ya Ethiopia kwigihe cya imyaka irenze 3,000. Abandi byafataga 3 days, 7 months. Amezi 7. Nibo bwambe, nibo byabaye bwa mbere. Byari kubera iki? Ndabisobanura. Nibwo byabaye bwa mbere kandi nibo byanyuma, kuko uwe niwo mwami wanyuma wa Ethiopia. The first and the last yahuriye kuri Haile Selassie. Yes. Icyo kintu first and the last cyambe no wambe no wanyuma, Alpha and Omega, yahuye kwa Haile Selassie mu inshuro nyinshi mu bintu byinshi bitandukanye. None kubera iki byatinze amezi 7? Haile Selassie bisobanuriye mu gitabo cye yanditse My Life in Ethiopia's Progress. Yavuze ngo byari kubera gutegura ceremony no gutumira abantu baze kureba. Ariko impamvu nyamukuru iri aho ngaho ni kubera Haile Selassie yarazi kuko Imana ivuga muri we ko uyu nguyu ni umuntu wanje wanyuma, na wundi muzabona mu bwami bwanjye yicaraho, ko agomba kuba ibintu biri special bitigeze kubaho. So ceremony, preparation ya ceremony ikafata icyo gihe cya amezi 7. Nyinshi. Ikindi kitigeze kubaho, abantu bose batangaye na bakavuga ngo kubera iki ibi bintu byemerewe kuri Haile Selassie abandi bose batigeze kubyemererwa. Nuko Haile Selassie yatanga n'umwamikazi, umugore wa Haile Selassie nawe yo umwami, umugore wawe nawe aba umwamikazi automatically. Yes. Abana bakaba prince n'aba princess. Yori emperor, umugore wawe nawe yinduka empress aho kanya automatically.
nawe yatangajwe yimitswe umwamikazi umunsi umwe n'umwami. Yimitswe umwamikazi umunsi umwe n'umwami, kandi ni ibintu bitigeze kubaho. Umwamikazi yimikwaga nyuma y'iminsi 3. Umwami amaze kwimikwa nyuma y'iminsi 3 niyo watangaza umwamikazi wacu n'ubu ngubu. Kwigiye cy'imyaka birenze 3,000 wagendaga muri iyo tradition, batigeze bahindura. Batigeze kuhindura. Yaje kuhinduka ku munsi wa nyuma, ku mwami wa nyuma, kuri Haile Selassie. Yabaye bwa mbere bigaba no bya nyuma. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyagaragaye mu seremoni zo kwimika Haile Selassie umwami wa Ethiopia. Ibyo byose bigaragaza divinity, ubutagatifu bwa Haile Selassie. None Haile Selassie yimitswe umwami nyuma y'imyaka, uyu munsi yimitswe umwami niyo rire zina rikazanwa Haile Selassie, niyo akahindurwa Rastafari akabwa Haile Selassie. Isi yose ya bihugu byose byari byatumiwe hariya niyo bikamenyeshwa izina ry'uyu muntu. Uyu muntu yitwa imbaraga z'ubutatu butagatifu Haile Selassie. Abantu babyumva bisobanuye ubutatu butagatifu, umwami w'abirabura, kuko niwo mwami wenyine uri independent. Yes. Abirabura bose wari hasi y'ubukoloni, barakolonizwa, ariko uyu nguyu niyo ari independent wenyine, niyo ufite ubwigenge wenyine. So uyu niwo mwami w'abirabura bose. Yes. Ko bagerageje gutegeka abirabura hano Ethiopia niyo bananiwe, uyu niwo mwami. So bari bazi Selassie ni ikintu gikomeye, niyo mpamvu bagaceceka bakareka ibintu byose, kuko kuva ku mateka yo kuvuka urareba bagomba kumwubaha cyane. Umunsi w'ubwami bwe ibintu bikaba biri special. Ibihugu byose bikamenyesha kiriya kintu, na niyo Italy igasubira Umuitaliano nawe yategetswe kuba Umuitaliano kuza nawe kuri Ethiopia kureba coronation ya Haile Selassie. Yarategetswe n'Ubwongereza. Ntabwo yashakaga kuza kubera ko yari yaratsinzwe, yarafite bwa mbere. Papa wa Haile Selassie yari yaramukubise ariruka, paka guverinoma iregura kabisa. Ariko mu gutumira ibihugu bize kureba coronation ya Haile Selassie, coronation ya Ethiopia, Italy ntabwo yashaka kuza, ariko Umwongereza niwe amwambye ugomba kugenda. Uyu ni umwami w'abirabura, kuko that time Ethiopia yari ikomeye cyane. Aya mateka kubera ikabira, kandi na England niyo yari yoboye mu bihugu bya Europe, niyo yari ikomeye cyane. Yeah, of course. It was very powerful. Italy ikagenda igasubira inyuma. Nyuma yo ceremony kurangira bagasubira iwabo. Nyuma y'imyaka 5, 1935, 1935, niyo Italy ikagaruka kujya gutera Ethiopia bwa kabiri. Ariko ukuri uko urebe neza urasanga ko nagari Italy yonyine Benito Mussolini yari Mussolini umuyobozi wa Italy icyo gihe, andi yarakomeye cyane. Nagari Benito Mussolini wenyine niwe yiyongoje, niwe yijyanye muri Ethiopia kujya kurwana bwa kabiri. Ariko yari gahunda y'ibanga, the conspiracy, yari gahunda y'ibanga y'ibihugu bikomeye by'Uburayi bashyize mbere Italy. Kubera iki? Haile Selassie nyuma yo kuba umwami yatangiye kugera muri League of Nations, kandi nagari kugera muri League of Nations amaze kuba umwami. Yatangiye representinga Ethiopia muri League of Nations. League of Nations ni United Nations, umuryango w'abibumbye. Mbere ya intambara ya kabiri y'isi yitwaga League of Nations. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi ikahindurwa izina kitwa United Nations. Rero Haile Selassie ya representingaga Ethiopia muri League of Nations since 1923. Kuva mwaka w'1923 yatangiye kuwa representative wa Ethiopia muri League of Nations. Kandi yari umuntu uharaniye amahoro y'isi, umutekano w'isi, ukuri w'isi, ubwigenge w'isi, ibihugu byose by'isi bibone ubwigenge,
avugira abantu bose bakandamizwa ku isi, ibihugu byose bikandamizwa ku isi, most especially by'abirabura. Nagara birabura gusa muri iyo myaka, of course, especially. Ariko muri iyo myaka Asia yari mu bukoloni, Asia yose, South America mu bukoloni, Caribbean mu bukoloni, Africa yari mu bukoloni, Europe, ibihugu bimwe na bimwe muri Europe yari mu bukoloni cyane. Icyo gihe Haile Selassie yari umuvugizi wabo bose, abo bose. Nakubwiza ukuri, amaze kubona intsinzi ye, felicitation, congratulations, abami n'abami bari kumiminika muri Ethiopia kujya gutanga congratulations kwa Haile Selassie, yabahaye ubwigenge, yabahaye independence, yari umuvugizi wabo kuva iyo myaka. None kubera baze gutera bwa kabiri Ethiopia, ni kubera Haile Selassie yari kubatesha umutwe ku kintu cyo ubwigenge bw'abantu, ukuri kwisi, amahoro cyane. Abantu bakurikira amateka ya Haile Selassie yari nicyo kintu cyatumye wamukorera gahunda y'ibanga yo gushaka umukura wariya, kuko yari gushakisha ubwigenge bw'abantu. Kandi iyo yose ni prophecy, iyo byose ari gukora byatumye twebwe tumwemera ko ni umwami w'Imana, ni umwami yahawe izina ry'Imana, yitwa Imana. Ni kubera yujuje prophecy, yujuje prophecy nyinshi zo muri Bible, yujuje Haile Selassie. Rero kuriya kurwanyira independence z'abantu, ibyo byose biri muri Bible, ko Yesu Kristo agarutse bwa kabiri nk'umwami hano ku isi, azarwanira uburenganzira bw'abantu, azaba umwami w'amahoro, the king of righteousness, king of righteousness, prince of peace, aliya kuri Yesaya 9 igice cy'Icyenda umurongo wa 6 ku 7 birumvikana neza ngo azitwa let me read a bit. It's much better. Yes, kabisa kugira ngo birusheho gusobanuka kabisa. Abantu muze kureba iki kiganiro mwitonze, Isaiah muyishake muyisome muyungura ubumenyi. Isaiah 9:6-7. Yesaya igice cy'Icyenda umurongo wa 6 kugeza kwa 7 biravuga ngo for unto us a child is born, muri twe umwana aravuka, unto us a son is given, muri twe twahawe umwana w'umuhungu, and the government shall be upon his shoulder, azaba umuyobozi wa leta. Ubutegetsi buzamu bitugu bye, ubutegetsi buzamu bitugu bye. Ni iriya prophecy iri hano hose, azaba umwami. Iyo uri umwami ubutegetsi uburabufite. Iyi ni prophecy ya Yesu, ya Jesus Christ, Yesu Kristo, Yeshua HaMashiach. Iyi ni prophecy ko azajya kuba umwami, umutegetsi kuri iyi si. Ariko nagari igihe yaje bwa mbere, yagarutse bwa kabiri, niyo aza nk'umwami, niyo yuzuriye muri Haile Selassie. Niba muri Bible bivuga ko Yesu agomba kuzaba umwami w'isi, ubutegetsi bukajya ku bitugu bye, kandi for the first time mukaba mwemera ko bitabaye. Of course hari indiciro byagombaga kuba. Kandi nabyo ndagusomera neza, biri clear. None hano the government shall be upon his shoulder, azaba umutegetsi, azayobora leta uyu muntu. Leta azayobora nk'umutegetsi wayo, of course. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called, amazina ye azaba wonderful. Mu Kinyarwanda umuntu wonderful ni bitangaje ariko byiza, of course. Counselor uyu ni umujyanama. Counselor ni umujyanama, azaba umujyanama ukomeye. The mighty God, Imana ishobora byose, izina rye, amazina ye, the mighty God, Imana ishobora byose, the everlasting Father, data witeka ryose, and the prince of peace, umwami w'amahoro. Niyo izina ry'uyu mwana, siyo? Ninde? Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ariko Yesu Kristo ni muremure. Ngomba kubabwira abantu bakoresha igitabo cya Bibiliya, abakristo bakoresha igitabo cya Bibiliya, kuko bakunda Imana, bakunda kumenya b'Imana, bakunda kumenya ukuri w'Imana. Hano wagerageje gukurikira neza. Yesu Kristo ni muremure, afite ibi kuri iyi si, afite ibi. Niwe murimo ubutatu butagatifu. Afite kuza bwa mbere, afite kuza bwa kabiri, no kuzaza bwa afite kuza bwa mbere abana n'abantu, aza bwa kabiri arabana n'abantu, aza bwa gatatu
niyo ntabwo azakora hasi, ntabwo azakora hasi, azagera hejuru akore ngo tubisoma hariya ni uriya munsi w'imperuka, sibyo uriya munsi w'imperuka wo guca rubanza. Yesu Kristo ni muremure, aza bwa mbere nk'umwana w'Imana, ntabwo ari umutegetsi, umuntu usanzwe usuzuguritse, turabizi uko wamusuzuguye, wamukubise, wamwishe. Twanumvise ko hari igihe hazaza noneho ubutegetsi buri munsi y'ibitugu bye. Azagaruka rero azagaruka bwa kabiri. Iyo aje bwa mbere bazashobora no kumwica, bazamwica nk'uko wamwishe, ariko Imana ikagaragaza divinity afite, akamuzura umunsi wa gatatu. Ariko azagaruka bwa kabiri rero atari umuntu gusuzugurika, nk'umuntu usanzwe, aza nk'umwami afite ingabo zimucunga, nk'uko muhura Haile Selassie umwami, sibyo? Hanyuma agarutse aho bwa kabiri nk'umwami, iyo nshuro ye ya kabiri agarutse nk'umwami, azazana izina rishya, nk'uko twavuze ko aturuka mu gisekuru cya Dawudi, yatoranyijwe mu bazukuru w'i Dawudi. Iriya izina azaba afite izaba niyo izina rishya yazanye abantu wamutegereje hano ku isi, wakire izina rye, bitwe mu izina rye. Niyo mpamvu abarasta bita Rastafari, tuyita mu izina rye kubera twemera divinity ye, twita mu izina rye, kuko twabwiwe no muri Bible ko mugomba kwakira izina rishya. Abantu bose bemera Yesu Kristo bagomba kumutegereza abazaniye izina rishya, abereke Yerusalemu nshya, izina rya bagomba kwitirirwa rero batandukanyisha na izina rya Satani. Na Satani azahereza abantu be izina ryayo biratandukanye n'abantu b'Imana, sibyo? Niyo mpamvu Rastafari turemera Haile Selassie, twitwa mu izina rye, turemera ko niyo Yesu Kristo agarutse bwa kabiri. So nari kubwira ko Yesu Kristo ni muremure, aza gutyo, aragaruka bwa kabiri. Agarutse bwa kabiri araba umuyobozi wa leta, araba umwami. Niyo rero turavuze, twasomye kuri Yesaya, sibyo? Iriya Yesaya abandi bantu barayisobanura, uko bayisobanura barivangira yose hamwe, none barivangira yose hamwe, bashaka gufata ibintu in short kandi nyamara biri big. Biriya bintu urabona, aya madini ari muri Afrika hano yose aturuka muri Europe na Amerika, kuba abakoloni nibo bakomeza kuyazana. Ba bantu barabizi ikintu, barakizi neza, Bible barayizi neza, prophecy yose barayizi neza. Niyo mpamvu bamenya n'uburyo bwo kuyobya abantu. Rastafari movement icyo yigisha barakizi, bamaze kuyikorera ubushakashatsi. Rastafari yakorewe ubushakashatsi na University of Harvard. Sure. University of Harvard yakoreje ubushakashatsi, yagiye muri Jamaica, yahamagaye abantu bakomeye muri Rastafari movement, bakajyana definition ya Rastafari muri dictionary yariyo yose urayifata, urafungura gutya, Rastafari ilimo, ili well defined, ili defined. So in short, Rastafari turebye mu dictionary isobanurwa gute? Let me read one dictionary here. It will be much better. Let me read one dictionary here. Very good. And I show you that I read a dictionary. I'm not going to YouTube to Google. It's not Google. Look yourself. This is a dictionary called let me read it here. This is a dictionary called Advanced Learner Dictionary. Advanced English Dictionary. Yes. Advanced English Dictionary. Yes. Me na searching ijambo Rasta. Rastafari here. Yaje. Rastafarian. Uko wao wavuga Rastafarian. Okay, definition yingi. Iravuga ngo Rastafarian is a member of a Jamaican religious group which worships the former emperor of Ethiopia, Haile Selassie, and which believes that black people will one day return to Africa. Rastafarians often wear dreadlocks and have other distinguishing patterns of behavior and dressing. Rastafarian, also informal, Rasta, is also adjective, things like that. That's what they say. Okay. Hari ibyo tushobora gucorrectinga ibintu bikeya, kuvuga ngo they worship Haile Selassie. Muri introduction wavuze ko you believe in him but you only worship one God. We worship God. Worship God in the name of Haile Selassie. Kuvuga ngo mu Kinyarwanda
Haile Selassie biroroshye twabonye ko ari ubutatu butagatifu. Ni ikibazo cyo gukora translation. Ubutatu butagatifu niki? Aliyo Mwana, Data n'Umwuka Wera. Umwuka Wera niyo Imana nyawe, kiriya kintu kitashobora kugaragara. Niyo umwuka arawushira mu Mwana, uwo mwuka arawushira muri Data. Yego. Kandi uwo Mwana niyo winduka Data aje bwa kabiri. Basanga ni umuntu umwe ariko yaje mu ibihe. Muri different parties. Yes. Ibi nibo ibintu abakristo abantu basoma Bibiliya bagomba kwitonda bagatuza bakabikurikira neza bakabisoma neza atari gusobanurirwa n'abakoloni. Abakoloni barabizi neza ibintu, barakizi neza, Ethiopia barabizi neza, Haile Selassie baramuzi neza, ariko kubera gukomeza gukoloniza imitima y'abirabura, abanyafrika, ibitekerezo byabo, niko kuzana imigishirize ya Bibiliya batakora ku bintu byangombwa, ariko bakavuga tu Yesu Kristo gutya bakagaruka ibyo ngibi, abantu bakagenda gutya batasobanukirwe neza Yesu Kristo ameze gute, ibintu bimeze gute kubyerekeye Yesu Kristo. Ariko Rastafari turavuga kuriya. So yes, icyo nashaka kuvuga igihe cyagiye kugira ngo tuze kubona time yo kujya no mu kandi kazi, wenda tuzakora maybe part 2 bijyanye n'uburyo abantu bari buze kureba iki kiganiro na comment bari buze gutanga n'ibibazo bari buze kukubaza. Ariko mu bigaragara murabona ko ari gusobanura Rastafari yifashishije Bible, urumva ari gusobanura Rastafari yifashishije amateka, ibintu biriho ntago ari guhimba. So ikintu cya mbere twakosora hano twese twanakwemeranya nuko iyi ntago ari movement ishingiye kuri Satani, ahubwo urabona ko n'abantu bashingiye ku Mana kandi banayifite uko bayizi birenze mwebwe benshi muri kureba kuri screen zanyu uko mwe muzi Yesu cyangwa se muzi ijambo ry'Imana. Urumva, so ahubwo icyo nabasaba namwe muri iki kiganiro mugerageze mukora ama recherche, mushakisha ubumenyi kugira ngo murusheho gusobanukirwa, abantu ntibaze kubatwara nyine uko babishaka ngo namwe mugendere mu kigari. Sibyo? Umuzungu ntabwo ashobora kwishimira kumva ko umunyafrika wa hano muri East Africa yatsinze Ubutaliyani, ko mwirahira rye back in centuries haje abantu barenga ibihugu birenga 71 kandi icyo gihugu byinshi byari bigifite abami. So izo zose ni imbaraga zitwereka ko aba black people twari dukomeye kuva kera, urumva n'ubu turacyakomeye, nuko just bagiye badukoloniza bakatwereka ibintu bitari byo. Tugerageze gushakisha ubumenyi. Nanjye ubu hano narindi kwiga ko hari ibintu byinshi nahungukiye, namenye amazina ya papa wa Haile Selassie, ya mama we, menya n'ibisobanuro, ndaza no gukomeza kugenda nkora ndi research kugira ngo ndusheho gushakisha n'ibindi. So ari ahantu nari nshaka abantu basobanura akantu ari kubabwira uko Yesu Kristo aragaruka bwa kabiri kubana n'abantu nk'umwami. Sibyo? Iki kintu abantu bashobora kukireba kuri Bibiliya zabo, ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere 6 bakarindwi n'umunani. Turasomako. Yego. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will you at this time restore again the kingdom of Israel? Igihe ano ni igihe Yesu Kristo amaze kuzuka. Yego. Amaze kuzuka. Akaba yicaye n'intumwa ze nanone. Bakamubwira, mwalimu, ubu niyo ugiye kugarura ubwami bwa Isirayeli? Iki nicyo giye sasa waje kugarura ubwami bwa Isirayeli nyuma yo kuzuka? Yego. Bamubajije kuriya kuko bari bazi prophecy, warayizi neza, ubuhanuzi warabuzi neza ko byavuzwe bwa kabiri. Babonye ko yapfuye yazutse, nanone turamubona no sasa niyo yaje kuzuza uriya buhanuzi. Bakamubaza kuriya, hanyuma we akabasubiza kuva ku murongo wa 7 akabasubiza ngo, and he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own power. Si byanyu kumenya ibihe data yashize, that put in power, data yashize yo kuza kuzuza icyo kintu. Si byanyu kumenya ibihe. Mwebwe mbese yashatse kwabya ati ibyo mubyiwe. Agakomeza ku murongo wa 8 akavuga, but you shall receive power, ariko muzakira imbaraga z'Umwuka Wera. After that the Holy Ghost is come upon you. Uriya Umwuka Wera uzaza muri mwebwe. And you shall be witness unto me. Kandi muzabagabo. Muzambona muzabagabo. The witness.
Okay? Witness. Abatanga ubuhamya. Muzaba abagabo banje. Ni vile? Ni vile kabisa. Unto me, both in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and in the uttermost part of the earth. Muzabagabo muzambona muri Judea, muri Yerusalemu, muri Samaria, ni ahantu hose kwisi muzambona. Sasa turebe iki kintu. Yemeye ko yagarutse, ko azagaruka. Yemeye ko azagaruka. Nagari cyagiye amaze kuzuka, niyo yaje kugarura ubwami, ariko azagaruka. Azagaruka aze kuzana uyo bwami, ariko nagari cyagiye igihe muzamenyeshwa n'Imana, igihe nikigera muzambona. Donc mwe mutegereze icyo gihe kizagera, ariko muzakimenyeshwa n'Imana kuko izabashyiramo umwuka wera. Donc izabahishurira ibyo bihe. Yego. Amaze kuvuga ayo magambo nkuko bikomeza kuvuga, turebe turangiza. Umurongo w'ikenda amaze kuvuga ayo magambo. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of the sight. Amaze kuvuga ayo magambo, akazamurwa, ibicu bigafunguka, akagenda. Niyo kuzamurwa kwa Yesu. Niyo abantu Yesu akaba yagiye. Yego. Abantu bakasigara bamutegereza sasa. Kuko yaramaze kubabwira. Amaze kubabwira. Muzambona, mukomeze kuntegereza, muzambona hano hose. Kuvuga ngo kugaruka bwe bwa kabiri nagari imeruka y'isi. Sibiri clear? Yabiri clear. Sibiri clear? Muzambona hano hose kwese. Kubera imeruka nagazakora hasi. Nago muzamubona kwisi. Aragarukira ali anyuma mubonye tu izuba muri bure, ibintu bihinduke, inkuba nyamini mitingito bya Bibiliya. Ariko hano muzambona yaze kugaruka bwa kabiri. Kuko kugarura Israeli ubwami. Kugarura ubwami bwa Daudi ku inshuro ya kabiri, ku inshuro ya kabiri. Sasa iyo byose byaje kuzurira muri Haile Selassie. Kandi iyo agaruka bwa kabiri ntabwo agarukira muri Israeli. Kubera Israeli niyo ahantu bishe intumwa z'Imana, Israeli yishe abahanuzi b'Imana, Israeli yishe umwana w'Imana Yesu Kristo Yeshua HaMashiach. None byavuzwe ko Imana yavuze ko na Israeli ndayireka, ndafata igihugu gishya. Niyo mpamvu yimwe cya gisanduku cy'isezerano na bana ba Israeli kuva amoko 12 aba Israeli. Even today barahari. Baharya baba sinzi umujyi babamo, abantu bakorana tourisme barahasura, baze kwagugura ngo barebe aho abisiraheli ba Ethiopia baba bimukiye. Kuri YouTube barahari kabisa. Ethiopian Jewish. Ethiopian Jewish barahari kabisa, babareba baturuka muri miryango. So ikintu cya Yesu Kristo aragaruka bwa kabiri kubana n'abantu kwisi kiri clear muri Bible. Kubana n'abantu nk'umwami, hanyuma azagaruka nanone kuza kurimbura isi. Kandi iyo agarutse bwa kabiri nagapfa. Abambesi wamwishe, inshuro yambesi washoboye kumwica, bakamuhamba, akazuka. Bwa kabiri nta muntu azashobora kumwica. Na nubwo umujugunyira iki bombe, nubwo umutunga imbunda, nubwo kore icyo cyose ntago uzashobora kumwica. Kandi Haile Selassie donc ntagazapfa. Kandi Haile Selassie ntago yagize kumwica. Haile Selassie ntago yishe, ntago yapfuye. Haile Selassie ali disappear. Okay, Haile Selassie disappear at the age of 83. Afite imyaka 83. Bateguye kintu nka coup d'etat. Isn't it? Coup d'etat wateguye. Yateguwe nabandi. Nubundi ni Western Mariam wa Ethiopia. Arao igice cya Ethiopia bitwa Badeg. Harukuno abantu babakorompa. Abazungu abinjiye akabatera utugambo akinjira umutwe ngo abayoboye nabi ubwami reba. It was coup d'etat ya Haile Selassie yabaye 1974. 1974 niyo coup d'etat yabaye. Barabwira ngo reba igihugu cyanye cyonyine niyo kisigaye mu bwami, Afrika yose yabaye republic. Nubwo niyo mwasigaye namwe mujye muhindure muve mu bwami, mwinjire mu system ya republic democracy. Ariko bya byose barimo kubikora, barimo tukuzuza prophecy ko agomba kuba umwami wa nyuma. Okay. Avuye Haile Selassie na Ethiopia propaganda zo kuvuga ngo bave mu bwami bajye muri
Demokarasi. bahingiye muri republic, Republic bagira abaperezida. hanyuma amateka yasigare ko umwami wa nyuma ni Haile Selassie. Donc babikoze batabishaka ariko buzuza ibyanditse. Byabaye batabishatse ariko Imana ibizi byayo kugira ngo awe umwami wa nyuma. Amateka ya Ethiopia ya ubwami yagarukira aho ngaho, kandi we ni kuzuza profesi yose, ubuhanuzi bwose. So ubu nukuvuga ngo nta hantu hari igituro wavuga ntaho. So Haile Selassie aho ngaho bamaze kumufata, sibyo? Bamaze kumufata muri yo coup d'etat, bakamushira mu nzu house of arrest, aho akaba ari icyumba afite icyo ajya gusenga. Umunsi wa gatatu amaze kumufata, umunsi wa gatatu niyo wamubuze, niyo ari disappear. Ku munsi wa gatatu amaze kumufata, niyo ari disappear, akaza mu cyumba akunda kujya gusenga, bakabona ntago ari gusoka, yatinze kujya gufungura, akabura umuntu. So niko Haile Selassie abantu baravuga ngo yapfuye. None amaze kudisappear kuriya, none tuzavuga iki ku isi? Tuzayibwira iki? Tuzabwira iki isi? Bakicara hasi bakapanga nini yageze bakapanga propaganda iyo bazazana ku isi, kubabwira ko Haile Selassie twamwishe, ariko nta kintu bashobora kugaragariza isi. Ni uyu nguyu, reba ni uyu nguyu. Iyo umwishe umuntu ukomeye kuriya ugomba kugaragaza umubiri we, ni uyu nguyu. Kuko ari ikintu kimwe the detractors, abanzi wa Haile Selassie bashaka kuprovinga kwa barasta. Rastafari twatangiye kwita Haile Selassie ni Imana kuva 1930. None dore Imana yapfuye. Since 1930. They wanted to prove you guys. They want to prove us, to break down our faith, because our faith was disturbing them, and our faith was just influencing most part of the world, is growing. Influence over. The Bob Marley 1974. 1974 movement Rastafari was influencing a big part of the world. So they wanted to break down this faith, and to prove to the world that our faith is wrong, is false. So only one thing they would do to prove is to the world is to show the corpse of Haile Selassie, to show the body of Haile Selassie dead. Icyo nicyo kintu wari wategereje. Munyamakuru yo dufite igihe nari ku proving ikindi kintu hano. We can talk, I think we have time. Bashatse ku proving icyo kintu kwisi, cyabananiye. Bashatse ku proving kwisi ko imyizerere y'abarasta ni imyizerere ipfuye itari y'ukuri. Iyo ngiyo wari kubyemeza kwisi yose na ku barasta, iyo bashoboye kwereka umubiri wa Haile Selassie yapfuye, umurambo wa Haile Selassie. Nicyo kintu wari bategereje cyane, kuko washatse izindi nzira zo kuprovinga ikintu ku bantu, akaba wananiwe. Ariko ikintu kimwe ashobora kuprovinga, si ku barasta gusa, hari n'abandi bantu wari wamuzi ko Haile Selassie ni umuntu udasanzwe, afite divinity y'Imana. None bikabananira kuzana umurambo wa Haile Selassie ku bantu, ikaba basigaze iki? Propagandas. None bagatangira kuvuga ngo, kwanza abantu bagatangara muri Addis Ababa Ethiopia, abantu bose basa na Haile Selassie barimo gufatwa, abantu barafatwa muri icyo gihe, abantu barafatwa basa na Haile Selassie, bari kumushakisha muri iyo nzira. Baramufata, hano baravuga ngo yapfuye, ariko ngo yani bakabura impamvu yo kubwira abantu. None nyuma y'imyaka 12 niyo ari ikintu wari wateguye ngo amagufa, afikirira amagufa ari wateguye, wahambye ahantu ari kuri Imperial Palace, wahambye amagufa, nyuma y'igihe runaka cyangwa wahambye umuntu hariya, nyuma y'imyaka runaka azaba ari amagufa, tuze tuvuge ngo niwe Haile Selassie. Nyuma y'imyaka 12 bakazana amagufa, bavuga ngo nyuma y'imyaka 12 iliya government ya Mengistu Haile Mariam yakoze coup d'etat kwa Haile Selassie, nayo yakorewe coup d'etat. Nayo yakorewe coup d'etat na indi government. Iyo indi government niyo ikavuga ngo twavumbuye amagufwa hariya. Iyo yose yari plan y'abanzi, detractors of Haile Selassie, abanzi wa Haile Selassie, abantu bakomeye w'iyisi. Twavumbuye amagufa.
abarasta kwisasa akavuga ngo mutuze ayo magufa ni mugiye kuyahamba turaze dupime. Abarasta bakaza muri Ethiopia agapima ayo magufa yakaprovinga lies, yakaprovinga ko nagali yayo amagufa yali maremare kuruta umuntu wa 445 niko bivugwa. Ni maremare yaruta uburebure bwa Haile Selassie yakaprovinga lies. Icyo nico kintu abantu bashobora kuza muri Google, muri YouTube wabona ali mafoto ngo igisanduku cyafunitswe ibendera rya Ethiopia n'abantu bambaye ibintu by'umukara bigaragaza ko bafite akababaro agahinda, ariko nagali wa Musa wakoze kudeta ni nyuma y'imyaka 12. Icyo kintu cyo waze gukora ni imyaka myinshi. Ikintu wagomba gukora 1974 kamera zari zihari na coronation ya Haile Selassie turayibona live ku video 1930 ajya Jamaica byose birahari. Ibintu bya coronation ya Haile Selassie yimitswe umwami ni 1930 video zirahari nubwo zari black and white ariko zirahari, you can see. None se 1944 mufashe umuntu mwamwishe video kugeza umuntu turi kuvugana nawe na video irahari ya Haile Selassie ngo ari kumwica, nkuko tubona video za Gaddafi, nkuko tubona video za Lumumba, za Saddam, za kina ni benshi bandi bose birahari. Haile Selassie ni kubera iki Haile Selassie ibure hari iterambere iterambere na foto basi tubone foto kabisa Haile Selassie n'uyu nguyu foto ngiyi bamwishe. Icyo kintu bashaka gukora cyane Mengistu Haile Mariam yashizwe imbere na abanzi na western countries abanzi Haile Selassie. Bana Mengistu Haile Mariam niba yari kuba afite ubushobozi kweri bwo gukora Haile Selassie ubugome ashaka yari kubumukorera mbere ya kamera nkuko wamukorera Gaddafi kuriya ariko kugira nabaze ko mange mu gatuza avuga ko yakoze ikintu kinini bagombaga nico western nations wari wakeneye kabisa nkuko babikora bagaragaje Haile Selassie wari kumubrutalizinga wari kumukorera bari kumutesha agaciro wari kumutesha agaciro ku gaciro cy'ikomeje yari afite kuri iyi si bari bashakaga se kumukorera nkuko wakoreye Gaddafi turabibona ku Haile Selassie na kintu gihari zunguruka baza umuntu wari wese kuri isi akwereke video na kintu gihari kandi muri definition z'urupfu rwa Haile Selassie uko wabivuga bavuga yet so far his death is still shrouded in mystery. Definition yose iri muri Google niko bakubwira ko kugeza ubu urupfu rwe ruracha ifunze ntabwo rusobanutse niko bavuga kuri kandi ari umuntu witwa Yogiraj Guru Nath ni umuntu ukomeye ni umuhindi yakomeye mu bintu bya yoga arakubwira ko niba kababeshe ngo bisha Haile Selassie njyewe nahuye na Haile Selassie 1982 7 years later after declaration that they killed Haile Selassie imyaka 7 nyuma yo kuba bavuga ngo bisha Haile Selassie 1982 njyewe nahuye na Haile Selassie muri England. Haile Selassie yari hariya umwamikazi wa England yarahari abana babiri ba Haile Selassie bari bahari njyewe Yogiraj Guru Nath nari mari na abandi bu Royal Empire ya England bari bahari 1982 muri uwo mwaka twari hariya. Ni gute bavuga ngo bishe Haile Selassie 1974 ntabwo bishoboka kandi Yogiraj Guru Nath yanditse n'igitabo cyo kuvuga ngo yahuye na Haile Selassie 1982 icyo gitabo kitwa Wings to Freedom kirahari muri Google muri internet abantu bagenda bagishatse Wings to Freedom yanditse gitabo uko yahuye na Haile Selassie 1982 yasuye gitabo abantu bagisoma baragisoma bakavuga intsinzi ikomeye hanyuma abantu benshi batandukanye bakavuga reka tushake uyu muntu adusobanurire neza mbere yo gupfa kwe adusobanurira tubwire neza wenda byo kwandika iyo video irahari bamushatse ari gusobanura genda kuri YouTube wandike Haile Selassie lives wandike Haile Selassie lives yo video iraza ya Yogiraj Guru Nath ari gusobanura neza uko yahuye na Haile Selassie 1982 neza icyo Imana yakoze
kubera yarangije akazi ke nkuko nari nasoboye ko Yesu Kristo ni muremure sibyo yaje bwa mbere nk'umwana w'Imana akarangiza akazi ke y'imyaka yakoze Imana ikamutwara akaza gwa kabiri nako yarangiza akazi ke akazi yagomba gukora ku isi nako Imana ikamutwara mu buryo nago yapfuye ubwo iyo tusigaje ni kumurebera hejuru yaje kurimbura isi no gutwara abantu no nicyo ikintu kisigaje abarasta tuzi ko kimeze tukivanye no mu byanditse bitagatifu byo tutegereje. Okay, reka dusoze rasta wanyemerera tukazakora part 2 none ufite ibibazo cyaka kuzakora. Very good, yeah. Okay, we sign out. Be blessed, Imana barinde, rasta zagaruka ndakeka kandi mwasobanukiwe. We sign out, mugire ibihe byiza.